ka Pyrthei TV. Kimat dah kepas dang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Haga kadoi truk Jymmang haga por spodunai minit koi ka trop kemudian number ML not san R kendai nyo kebawan naga thai mauring keneng kelarat ilai teli kali bat tenra sekoi ke dukan hasaulat hajan madan derting shalong. Haga ni jingja uwe besyong haga kali ulaklat kat basangut ki wepat kilamen saw. Namal bakatrok kelas sakut ha kedukan shim nala syu bense yaki brek bedan hapo katrok bat marmar ki pulit kila pentip no eka kinhun ke search and rescue team Shillong kena menyerap se yaki brek besakut dak kebaot no ya katrok. Ui orang bau la duk no ela kejong kejing im hadin bula syap penyap dusman harut lenti jong kesnong erpakon Pyrthei district. Yau ni orang bau bela tiak lingktar harut lenti hapedeng kejing lingkin jong kesnam naki benta jong keskor dalap dek nong syong. Kini gelaja haka kadwai trip Jymmang araja posau haka por kembah nyo shiteng min. Yau ni orang bau bela tip kerteng kemuba kermens kem ling dok nong lai ubla live kendai senam kerta lapin kit no cha civil hospital nong po ban yo ya kejing sumar tei namar kejing play sebab palat jongkas nam ki doktor lapin bena bola klat no na keni kasla Pyrthei. Hakmi jangka kadwai trip Jymmang araja posau keseng samlash nong mau longwir kelayo bat ye wei ubar Jylla boan tre bela hasnong mau longwir ubla buat drok bat ula syang makya ya kesnong mau longwir. Hendai kiseng samlash nong ki bela pet siar baha kila let ban bat kili shunu umut banyat ban yeng. Hendai uni ubar Jylla ula panjing perut kela bat terwa drok pen ban yaki dah kebau ong dari kuat drok on yalam yaki sying sa jong u ban ai drok yaki kumta ki samlash nong kila bat IT haga KSU mau keruat circle bikin bishar u bat ke KSU hadim berladap ban bishar kala IT no hapok mau keruat police station. Wal hadin citiyo mentau bakir langsok tun ubala sapunyo senam karta ubasyang masa halum syat sengi hadin juga sang ke Dev College ulaja nalaying haka santrik mentau benai Jymmang hendai haduk kani ke kenti shim pat alak sai satya. Nakaliang jong ki bahing hasan mentake sengi kelapan jingarap naga kinhun search and rescue team banwat ubak kermen bat nakaliang ke kinhun SRT lembat ki pulit kelas dang banwat naduk kapor kendai bejemen stem hendai haduk kani ke kenti shim pat alak sai satya. Komisi benta bandake ke Mother's Day ke Women's Welfare Committee lum keruang dorbar shnong. Hakajan me kadwai trip Jymmang gelapin long ya ke jingpen kup buram ya ke initi pakama bat kiwe kilong kemi ke belapalat nyopus nam karta. Ki bahiyeng jong ubak kermens kemling dok nong lat ubla lab kendai senam karta besyang masa hakashnong erpakon Pyrthei district gelapin tip ba uwe ubar Jylla ula shimno ya ke jing im jong u dak ba ula syo ula tit men haka kadwai trip Jymmang hakapor nyo shiteng men. Nakaliang jumba si borlang lingdok nong lat bedai u vice president jaga kur lingdok nong lat ula pendam jur ya kini ke jingle jong ni ubar Jylla ula bethat jubor ke jing im jong kermens kem lingdok nong lat ula kerpa di ke bojong kaan biki di ban book haka IPC section line not R ke bedai ke murder case. Ka KHADC haka kalai trip Jymmang araja posau kelab thai eborok ki sengkur kemudian hari lum khasi bikin ajing tip loki kur jongki kena maka council kendupla ban lumlang baro ya ki kur na kebenta ban pinbet penrenti ya ke jingdon jogi jat kur baper. Uba PNCA mulai thu ba kejing panjing tip jangka council na kikur kemudian hapo keri khasi kolong hadin with deputy commissioner Pyrthei district ula panjing tip naga council chapang gijat khasi kena makan pensuk di u ban bishar benya haswa ban ai ya ke scheduled tribe certificate. Mentapat tu nyikmi ki Khubor na Kylleng geri. U polling officer ha Bardhaman Durgapur Lok Sabha constituency ha West Bengal ula kelon badiap telap Hamadan nak kedau ke Jingpang kendek Syadam hendai lalap plat MU de kisipai border security force kemudian hak te ke Jakarta Hebon ki BSF lele daka cardiopulmonary resuscitation hak Jakarta Hebon ban plat ya Unarayan Chakraborty. Ka Menteri Rangba jong ke Jylla West Bengal ka Mamata Banerjee kelakop bagi kinhun jong ke Liang Persha ke India kan bat ya ke buah sinsyar hakri India minta ke kenti. Kelakop dah keboong bagi India kan job laispa kat sangut ki MP kat bagi BJP pat kan job shispa kanai pusangut. Kelakran yakni ha ke jingalap election jong ka Bangong Lok Sabha constituency.
Kelakran sengau kiaru namar ba ki jai bendreu mutau ki hab ban pendap ya ke form jangka CAA ban yo longkum kinong shong kari India. Kalau ong balada umudi UE ya ki mutau kumba Ukraine balade ban shipiang bet kum kinong shong ke India klem dadan kam pendap form. Ka Tamil Nadu Food Department and Food Safety and Standard Authority of India kadang pet benya bha minta namar ba kadon ke jing pin jubor yu sok pieng ndak ba sendet taki kin jadawai. Ka Sarkar ha Tamil Nadu kam shu ikinong rep ban kin pinan kam ya ka calcium carbide ban pin jubor yu sok pieng. Kediga tenan kala pentip babun ki beri ki bapang kanser nakadaw ke jing pin jubor ya ki sok taki kin jadawai. Hakisngi baga Jaipur ka kenmau buram me ke jingdap khandrus nem janga jing bethai bom hanong ba Jaipur janga Rajasthan lai pesan li ke skol ke bedan ha Jaipur kila sha berngam ben bethai bom bat kirunar kila pha ya ke shithi berngam ding ba ka email marsenio ya ke ni ke shithi ki bor pinya skol kila pha no shi yeng ya bero ki khna skol om tang ki skol hande khat arli ka ling sunru kila yo ya ke jo ke shithi berngam ben bethai bom Kumancupan kan mau baka khalai trip Jymmang araja Prague ladan kejing pin bithai bom ke Pyrthei ha Jaipur bad ha kani kejing ja de phulai ngot ki buru ke layap bad arspa khandrung ngot ke laminsau ka MP Raja Sabha ne keseng Aam Aadmi Party ka Swati Maliwal ka Badairu ka Chairperson Barim jong ka Delhi Commission for Women kala kenno ba kala sha hingsa jong Menteri rang ba ka Delhi u Arvind Kejriwal kala kenno bo ubre bo sho yaka ude parlok pajantam jong Kejriwal u Bivav Kumar ka BJP kala kenno ba ka jing sha ki breu ha hingsa jong Kejriwal kamde ke sien ke beningkong hende ka juja na ka po sha kapor bekinong treu Kejriwal kum ki PA bat ki wepat kli to met ya ki breu Perangut ki pulit Assam kila kempang pri bat pinhyar hadin megla bam ya utit klau kini ke jing ja kala ja ha Dhemaji district ki pulit ki bakempang kidei naka 22nd battalion ki bidan ha Khubor bat Arunachal Pradesh Nyonggut naki kimshim lele show hadin bala pinkit sa hospital hindi uwe udang don hapo ICU. Kakena keberang kat prasnam karta ke bana Haryana kelalaban blood im sangut kiminsim hadin makla no senyang no iki dikot met jongka syaki beri badan kam. Ketika kena kat prasnam kela klat no hadin ke jingja accident hindi hadin ke jing klat jongka kikimi kepa kela no senyang iki dikot met jongka kumu kelai unirba bat ki wepat syaki sangut ki beriu bat menta kita ki beriu kela kot na ke jing pang jongki. Ki pulit ke Assam klia kurup arklor tingka ke pisa thop ha ke jingit khendra jongki ha Dhubri district ha Assam bat ha ke jingja klia kem ya we beriu. Ki pulit ke dang tokit bria ya unu beriu khnam banlap ya ki wepat ki parlok jongu ki bedon kiti banchan pisa thop. Ki pulit ke Manipur klia kem arngut klia no Meitei ki bana geseng arambai tenggol ki dei ki bedon kiti ban rak bor bat pinshi tomben ya ki sangut ki pulit ki bedon ha Kangpokpi police station. Kila no kila bor ki sangut ki pulit na Surakpa ha Impal East District. Ki pulit ki dang let khandra ha ki babon ki jakah ban yok plat im ya ki sangut ki pulit ki basyara bor. Ka Committee on Tribal Unity kala pakhang shnong apsau kenta kum kadak ki jing sngolam halo ki jing syara bor ki te ki pulit. Mentapat tuminya phashi Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka Sarkar ha Muzaffarabad ka Bahab Papua ka Jaka jang ka Pakistan ha Kashmir kelapin mena bukan khang shwai ki office terekam bat ki skol namal ka don ka jinga ki bajor ha kete ka Jaka ka kinhun jang ka Azad Jammu and Kashmir Joint Action Committee ka bakila Aikerteng ka People Action Committee ka tur Muzaffarabad ban persha halo ka jingkyu dor ki mar ki mata khamtam ki jingkyu palat ka bai thangding electric ha ka jing ki jangani ka seng ha ki arsngi ki balet no kladan sapusan ngut ki pulit ki balamen saw bat we pat ulayam ka sarkar jang u Shahbaz Sharif kala shong jingalang kirki namar ka jing ki jang ki pat ba ulu meding aibu badan ha Halma Hera Island ka Jaka ke badan ha ki thai mi ngi jang ka Indonesia ula bethe kensan ha kala sngi ublei bat ka jing bethe klane kumbasan minen uni ulu meding ula bethe hadu praposin mentau usnem ka Indonesia ka dekeri ke babontam kilo meding lane ki volcano ha ka Pyrthei barokaway katana ko ka khia ha Palestine kala ajing ken badan hadu lai pusan hacha lai pusangut ki beriu ki belayam nadu ba ka Israel ka stang ban hiar thma ha Gaza Strip tang ha kini ki apusau kenta ki belet no kala ong bagladan de pulai ngut ki bayam bat shispa ka sangut ki ba mensaw
Nora kata kala pentip ru ba kidan bungut kibla syak tap telap haga jing kelam ki yeng kisam bat om pala sei haduk mentaru. Ka sarkar ha United Kingdom kemudian ken bi ano ya ke kinhon kibla tip kom ka Just Stop Oil and Palestine Action kemudian ke kinhon ke baju penlong bun ke jing ki ha UK. Ka sarkar kalau ong bakani ke kinhon ke jupin mi ya ke jing ya snam haba penlong jing ki. Ka sarkar kalau ong bakani ke kinhon kami persyo na kilek no namarba ka pensyong si ya ki pat ba bat ke jurak boru ya ki breu bat dawa pisa na ki bahi ngasem jongki. Nyungut ki sipai jong ke Pakistan kila kelon yam ha ka jing syahir thuma ha kilek no ha ki arli ki jaka ki bedan ha Khubor jong ke Afghanistan. Hakwe ni gijing ja kile no kila pembethai bom ya kali basyong kisipai bat hadin gijing bethai bom kila sendet kulina phang hak basan ngut kisipai kila kilon yap hajo kat ba arngut pat kila mensaw sa koi pat gijing ja kile no kila hiar thma hak khadop talasi jong kisipai hakithan mir ali bat kini gijing ja arngut kisipai kila yap hashan William Burns ukledo jangka Central Intelligence Agency katna sentiat jangka United States of America ulah terwai ke Israel bagi US kan yarap ban ajing tip ya ke jaka badan unong ilam ke Hamas uyaya senwar. William Burns ulah kerpa ke Israel makam day ban hiar thma harafa namar bakan ketab hai ki rupat ba hende ke US kan ajing tip ke babenya ya ke Israel kan makan yoyo senwar kumba kala bothang. Unong kiu luom na Nepal ukami Rita Sherpa ulat hau rekod biang hakaba ulat laban kiu syakliar ulum Everest bat kini gede kesien ke arp kendai bukiu hau ulum Everest. Ude unong kiu luom uji alam lenti ya kinong kiu luom ki buan nabari. Ulat hau rekod ila dia dah kaba ukiu hadu arp kendai sien hakliar jauh uni ulum ubejrong tam ha ke Pyrthei. Uni unong kiu luom ubladan menta sangu saus nam karta. Ulas sedang menkiu ningkong hau ulum Everest hau stem kakandai spa kandai posau hau Jymmang arajar arpulai tanga po syitiau ula kiu arsin hak clear ulum Everest. Kita kilo ki Khubor hakimat kimat Khubor.